Ngano man kaha mosunod kita ni Jesus? Ngano man? Usahay, lisod siya nga question, no? Lisod. Kung naay tao, at ubangan kiniyon kanon niya, mangutana, ngano man mosunod ka ni Jesus? Unsa man ka atong tubag? Unsa man kaha? Unsa man? Basin na yung mga tao nga magtubag, sige kay akong kanang born and raised Catholic, no, which is very good. Maayo man, maayo good. Akong amahan o ginahan, Katoliko, born and raised Catholic, sige. Or basin, tungod kay akong gusto mahimong maayong tao. Amurag, ang Kristohanon nga way kay maayo good. Very good, very, very good. Or basin, gusto ko malangit. Very, very good. Nindot, si Jesus, akong Savior, very, very good. Pero nga naman ka, unsa inyong tubag yun? Importante kayo nga, mangutana kita sa kining question sulod sa kining panahon sa Quaresma. No? It's very important. Ang atong mga readings, karong adlaw, ang atong Ebanghelyo, atong first reading, atong Salmo, murag mag-challenge sila kanato that we ask ourselves this question, truly. No? It's interesting, nasi Juan o iyang igsoon, James and John, gidala sa ilang inahan. It's interesting, no? Murag ang ilang faith kay not super themselves yet, jud kay gidala sa inahan. No? Yang inahan ng tana, sige, ang akong mga anak, pwede sila magdingkod sa imong wala og tulo, kanang tuo. No? It's their mother. Interesting. And it's very nice, no? Maglingkod sa right and left ni Jesus, mahimong ayong tao, very, very good. But Jesus, na siya isulti nga very interesting. Very, very interesting. Ingon siya, murag, he goes deeper. No? Are you ready to drink the cup that I will drink? Are you ready? Ingon sila, pwede, okay na kayo. Murag challenge pa. Ready na mo? No? Are you ready to drink this cup? And I was thinking, ano man, mao na ang tubag ni Jesus. Ano man? Why is this the reason we should follow Jesus? So mag-sharing sa akong kaugalingon, mag-share ko ninyo nga unsay akong reason na mag-follow ko ni Jesus. Why I personally follow Jesus. Sa sinugdan sa tong Ebanghelyo, si Jesus naghiskod bahin sa iyang pag-antos, no? Bahin sa iyang krus. And this might make us think nga, sige, dili lang sa akong magsunod ni Jesus, kaya na ay krus di ay, na ay suffering di ay, kalisod ani. Kanya si Jesus mismo mamatay. Sometimes we can feel that Jesus is not all that he was meant to be. Ay mga dark moments. But then we realize that diha sa atong mga dark moments nga dili siguro nindot, when we realize that we also will die, kitang tanan mamatay, kitang tanan mag-suffer, dili kalikayan, that there is someone who went before us. Nga diha sa example sa kinabuhi ni Jeremias sa atong first reading, grabe kasakit kay gibudhian sa mga tao. Wow, grabe good. Maybe we've also experienced something like that. Propeta siya. Nga diha sa atong pag-antos, diha sa atong mga kalisod, nga dili kalikayan, that will happen in our life. That there is someone who has followed us into that suffering. No? It's interesting. Murag maglahi og question. Yes, okay, kita mosunod ni Jesus. That's very true. We follow Jesus. But for me, personally, maybe for you, we follow him because he followed us first. He followed us. In that moment when we are like Jeremias nga murag, kinsa man di ay mosunod ako, kinsa mo like ako, who could ever care for someone like me when we are going through difficult moments, even when we are feeling betrayed? Jesus follows us and will always follow us. Always. There's nothing we can do. Wala na nabuhat nato nga which will make Jesus say, sige lang sa, I won't follow you anymore. And because of this, because he
follows me, I follow him. No? It's God who loved us first. When we follow him, we realize that he follows us. No? I think mao na ang kanindot sa gugma sa itong Ginoo nga. Basta mong sunod kita ni Jesus, hinahinay, we realize good nga, oh my gosh, di ay si Jesus mag-follow jud siya nako. He is following me. He loved me first. He gives me so much. Labi na karon sa kining misa. Muhatag siya sa iyang lawas ug dugo. Ang pinakagrabe nga paghatag sa tao, sa iyang lawas. He gave it to us. And it's up to us to respond. Do we want to suffer alone? Or do we want to suffer with someone? So that's reason why I follow Jesus and maybe why many others do as well. Maayong adlaw kinintunan, ako di ay si Father Sam, brother of St. John, nga ma-assign diri sa Cebu City. Thank you so much. Salamat kayo sa pagtanaw sa akong homily, sa akong mga vlogs. I would like to invite you to subscribe sa akong YouTube channel para mas daghan mo mga lingaw o mga spiritual nourishment na movies. Salamat kayo. God bless you.